Ko eke te kura kaupapa Māori o Ruamata ki tōna huritau 25. I mauake ia Henarangi Goodman ngā tauira me ngā kaiako e whakariterite ana mō ngā mahi whakangahau ka tīmata tonu atu hei tēnei ahi tonu nei. I mau atu ia mātau te pēne o te kura e prakitihi ana i te ata nei. Ka tika hoki nā te mea he rātino nui tēnei mō rātau, arā me te whānau whānui o te kura kaupapa Māori o Ruamata. Ko tino whanake, te kaupapa, i tū atu i te kura, kua whānui nei te kaupapa Aho Matua, kura kaupapa Māori. No te tau waru te kau mā whitu i tuwherahia i te kura tuatahi o Ruamata. Āno ngā tau i muri mai, arāka nekea mai ki tōna tūnga hau. Nui hoki te harikoa i roto i ngā mahi hoki ngā mahara. Ana tauara tuatahi, te pō i mua mai i te tūwheratanga o te kura, i reira anō āhuarite ki te ata nei, i reira anō te whānau e tuitui kākahu ana, e whakarite ana i te marae i rā āhuatanga katoa. I roto anō hoki o ngā tau, he maha tonu o ngā tauira, e hoki mai ana hai kaiako mō te kura. Mai anō i te whakatuwheratanga o tēnei o ngā kura kaupapa Māori o te motu. Tērā ke ngā whakatake maha i rongohia. Te toko maha o a mātou raukura i ako mai tai atu ki te 18 tau, 18 tau. Ana kua whai rātou i ngā tohu whare wānanga, kei te pauaka whakaata e mahi ana. E rā tutukitanga katoa, he whakahe i aua mahi whakaparahako o tauiwi. I ngā rā whakatā nei, he maha ngā kaupapa ka kōkirihia i roto o te whanaungatanga. Ka tiro ki ngā whitiata tawhito, ki ngā whakaahua tawhito, ka heke ngā roimata ki a rātou mākua ngaro atu. Nā te mea he kaupapa whakahirahira tēnei, arā ko tēnei te mihi, hari huritau ki a koutou, te kura kaupapa Māori o Ruamata. Ko Henarangi Goodman, mō te kare.